Yes, nibyo kandi birakwiye yuko Amateka yongera kwisubiramo. Ese iyi kipe ya APR FC yakoze ibitangaza mu myaka iri imbere, n'uyu mwaka rero naho muyitege. Aya mateka rero agiye kongera kwisubiramo, aho iyi kipe ya APR FC igiye kongera gutsinda ibitego 7-0 ku kipe ya Marine FC, aho iyi kipe ya Marine bigiye gucakirana kuri uyu munsi tariki ya 31 z'ukwezi kwa munani 2024 ahagana saa 9 kuri stade, aho biraba byakomeye cyane, ndetse kandi n'abataka b'ikipe ya APR FC ndetse na barutayizamu abo ngabo bose bariteguye kandi neza, aho n'umutoza nawe akomeje kuvuga yuko ibitego 7 bagomba kubitahana hariya kuri stade. Abafana b'iyi kipe bavuga yuko biramutse bibaye byiza yakongeraho 3 bikaba ibitego 10 ikuzuza umubare ufunze neza. Ese wowe urabyumva ute kuri iyi kipe yawe izaba itsinze ibitego 7-0 ku kipe ya Marine, aho kuri match iraba ikomeje cyane ahagana saa 9? Buri wese yitegure, ndetse kandi yitegure n'ibyo araza kunywa iyi kipe imajije kwinjizamo ibi bitego. Andi makuru kandi nuko iyi kipe nayo ikomeje guhabya adversaire ariwe Pyramide ndetse n'abareyo Sport bo abo ngabo bo bagiye mu bigori, dore ko iyi kipe basigaye barayibona bakayibonamo nk'intare. Kandi koko urabizi neza iyi kipe yacu ni intare yayindi itinyitse, ku buryo iyo ukoze ku mugara wayo uba ushituye ubukana bwayo, noneho ikakwereka ko ibintu byose bishoboka, ko nta mikino tuba dufite. Abafana b'iyi kipe harimo abasirikare, abakomando bagiye bakomeye, ndetse kandi n'abandi bose, haba abasista, ababrothers, abasaza ndetse n'abakecuru, abo bose baraba babyambariye baje gufana iyi kipe yacu hariya kuri stade. Wowe wese ubyifashe bite? Itegure rero ubundi wakire iyi ntsinzi yacu turaza kuvana kuri stade, aho umutoza Darikonovic avuze amagambo akomeye cyane mbere yo guhura n'iyi kipe ya Marine, ndetse na Pyramide nayo ayongeraho. Yavuze yuko aramutse adatsinze aya makipe yombi rwose byamubabaza ku kigero cyo hejuru, ngaho iyi kipe ya Pyramide ayifuzaho ibitego 2-0, ndetse kandi ku kipe ya Marine yo akayifuzaho ibitego 7, ariko twebwe nk'abafana tukaba twifuza umubare ufunze ariwo 10. N'amakuru menshi tubafitiye cyane kuri iyi kipe ya APR FC. Nimba wifuza kubana natwe mu makuru tugenda tukugizaho umunsi ku munsi, mudushigikira mukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru tugenda tubagizaho umunsi ku munsi. Ngaya makuru akomeye cyane, nibyo Amateka akwiye kwisubiramo, ndetse kandi ibihe bihora bihinduka. Iyi kipe ya APR FC ikaba yavuze ko ishaka gutsinda iyi kipe ya Marine ibitego 7-0. Koko kandi umutoza nk'uko yabivuze mbere, akavuga yuko ashaka gutsinda ikipe ya Azamu yaje gusezererwa hariya kuri stade Amahoro. Koko ibingibi byarabaye, kandi nawe ndizera yuko warabyiboneye ku mugaragaro, dore ko abantu benshi bagiye kureba match intsinzi barayitahanye. Ndetse kandi kuri iyi kipe ya Marine naho biraza gushoboka, kandi turabyizeye neza nk'uko abasesenguzi b'imipira babigaragaza, haba Rugaju ndetse na Anta Muco ukunze gufana iyi kipe ya APR FC, akaba avuga yuko rwose iyi kipe igomba gutsinda ibitego 7. Koko turabyizeye kuko iyi kipe ugereranyije n'abakinnyi ifite, buri mukinnyi wese yagiye izana mushasha, ndetse n'abandi basanzwe, haba Mugisha Jibati, babandi batsinze ibitego bose baruboneka, abo bose ugende urababarira igitego. Uraza rero kubonamo ibitego 7, ndetse kandi uraza kubona ko ibi bintu bishoboka nk'uko umutoza abishaka. Ndetse kandi biramutse bibaye byiza nuko ibitego byakuzura 10, ubundi umubare ugafunga neza. Chairman w'iyi kipe ya APR FC yavuze yuko iyi kipe
rwose hajemo impinduka zigiye zitandukanye hirya no hino, ndetse kandi abenshi ntabwo mwari mubyiteze ariko mwarabibonye, ndetse kandi ibi ngibi bikaba bigaragaza isura nshya y'ahazaza h'ikipe ya APR FC. Ahazaza h'iyi kipe ya APR FC ni uko nyuma y'umwaka umwe izaba igeze ku rwego rwo hejuru ku buryo nta kipe yo hanze iziyongera kuyinanira, dore ko umwaka uko ugenda urangira ni nako byinshi bigenda bisatira iyi kipe ya APR FC, ukaza kubonamo impinduka zigiye zitandukanye, aho ngo iyi kipe ifite abakinnyi b'indakoreka ndetse kandi yagiye igura amamiliyoni n'amamiliyoni. Abariyo bo ntabwo bakivuga, dore ko bamwe mu bakinnyi bayo basigaye barifumbura ngo kubera yuko batakibona agashahara gahagije. Ese ni ikihe kibazo waba ufite kuri iyi kipe ya APR FC, dore ko byose yabiguhaye ndetse kandi ikabikwereka neza? Nakagaruka rero muri manche dutegereje ahagana saa 9 ugiye kuza gukikwa rero n'ibi bitego 7 turaba twiteguye dufite mu biganza, kandi intsinzi ni iyacu. Mudushigikira mukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tuje tubana namwe mu rubuga rw'imikino tugenda tubagezaho umunsi ku munsi mu